50.000 di tangan istri sing tepate pol guys. Kira-kira duit sakmono oli apa ya guys? Ya kiken baik kita gawam pasar guys. Suasana pasar mau esuk sekitar jam 7:30 guys, rame. Inyong tuku golang-galing 2.000. Lanjut tuku bakso rong buntel jerene 11.000 guys. Lanjut inyong tuku tahu 5.000 baik gesing cilik-cilik ben oleh akeh. Lanjut inyong tuku tempe siji bunci sop-sopan karo timun totale jerene 24.000 baik guys. Lanjut inyong kepengin tuku ubi alias muntul karo kencur jerek 9.000 baik guys. Percaya pora guys, kie kabehan totale 50.000. Oke, oli sak mene gue, oli pirang kresek baik guys. Ya, nggak stok guys, ora dimasak di nasi kita. Ini duit 50 oli apa baik guys.